hatta naman dihuti ibadah kebaktian ta bani sadarion Minggu tanggal 6 Februari 2022. Baik hubani nasiamna hadir secara langsung igarijan tahun sonehoma nasiam kurian itu hatta Bapa inang nama poso naman dihuti kebaktian tahun secara live streaming hun rumah tabe. Goran ni minggu ta sadarion aima minggu palimahon dop epi panias. Topik minggu ta gabe si ihut kon. Model kebaktian ta sadarion aima model B. Galangan atap persembahan ta aima 4 kantong na perlobe holi hukas pusat na paduahon hukas jemaat na patuluhon hukas pembangunan pakon na 4 kon aima panggalangan sa GKPS untuk sinode bolon na pa 45 hon. Ase homi ibadah tahun ipangidohan nami ase haganupan alat komunikasi tanamin ase inon aktif kon matene. Hal ini lau ibukah kita ma kebaktian tahun tokin masuk kita hubani panorang saat teduh. Saat teduh mulai. Amen. Jongjong ma kuria. Mandoding hita humbani haleluya nomor 414 ayat sada ayat tolu pakon ayat 5.
Ibagas goran nene bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondi na pasing sitopa langit pakon tanah on. Jehovah do panondang pakon haluahon baku mitor bani ise ma mabiar ahu. Jehovah do batar-batar ni goluhku bani ise ma ahu gobir. Sada do hupindo humbani Jehovah aido na hupindahi asibui ahu marianan iruma ni Jehovah sadokah manggoluh ahu laho paidah idah inajenges ni Jehovah laho marsomba irumani. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita ham Tuhan nai bata bapa nami pargogoh naso tarimbang domma ipatalar ham hadiranmu marhitehon Yesus Kristus Tuhan nami mambahen gabe takas panandayon ngami bamu hamdo Yesus sipalua ban nami jolma pardosa baggalon halanihai pargogoy ham mahanami manomba ham ibagas tundui pakon hasitongan ase persombahon namion gabe hasangaponmu anjaha pasu-pasu ban nami marhite Yesus Kristus sipaluain jalo hamma tonggo namion. Amen. Mandoding kuria humbani haleluya nomor 400 puluonom ayat sada pakon ayat tolu. Idilo Tuhan nai batata maganu kuriani ase manjalo halua nabino bani Kristusi tangihon manilo diloni padeleng hammal pinggolmu ujung di panorangmu Cupahan ulido ganupan nasisir manamihoni naseng ongga marsidalian Pembaron si Tuhan kai nangihon malilodi-lodi pateleng hamma pinggolmu ulang marosal holidogi bayu jungi panorangmu. Martonggo mahita sopot kon hita ma dosata humbani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata pargogoh naso tarimbang. Hamdo bodani hagenuk pasu-pasu nagukan dear. Iha persaya iha nami nai bata na bayak doham anjaha nasirsir mangusihon bagi ni pasu-pasu perdagingon apa pertundion humbani jolma domma ijalo hanami pasu-pasu muin marhite horja na hinorjahon ni tangan nami itonga-tonga nami
buedo halak namarahurangan bani haperluan ni goluh, bani si panganon, bani pamboto, nama doyuk anjaha masombuh, bani hasombuhon pakon hadoyukonin, hotop dolang ipatridakon hanami, goluh hakristenon, langsari hanami, kumbani halak namarahurangan, si patar hanando, iparambur-ambur hanami, sinadongan nami, marimbang mambere humbani halak namarhaurangan. Rado homa, itutup hanami panonggor nami, dopak halak namarhauranganin. Nuan, yakui hanami do haganuk dosa namiin. Halaniai, roh do hanami hulubemu, masopotkon dosa pakon haurangan nami. Ham Tuhan, marpangulaki ma uhurmu manghidah haganuk hahurangan namiin. Hidup ma uhurmu sasapama dosa nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan anjaha si paluahan nami. Amin. Tangar anjaha persahita ma hatanine bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang homa biar ay ahudo si paluaho do mahudilo goranmu ahudo si madaho tapi domma iparjobolon ho ahu marhite dosamu domma ilojai ho ahu marhite hajahatonmu ahu sendiri pasolosihon palanggaronmu halani ahu anjaha dosamu seng be padingat-dingatonku ibagas holong ni naibata domma isasap haganuk dosata halaniai patridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Mendoding kuria humbani haleluya nomor 306 ayat sada pakon ayat 3. Mega kondo intong to Yesus Tuhanku bertolong apa si mada tinobus ni nabi nabayu itondui marmega mega pando ingat memuji Yesus patolongi mega-mega mandohina memuji Yesus patolongi sayu ondosko madiriko ibagas Tuhan sonanguro mangalo-alo paroni kopai holongi kobolungi merdeka-mega mandodinga mamuji Yesus patolongi mega mandodinga mamuji Yesus patolongi. Riap mahita jongjong saksion hita maha persayon tain songon nasinaksihon ni haganup halak na persaya bani sap tanohon ahu persaya bani ne bata bapa parguguh naso tarimbang nama no palangit pakon tanohon ahu persaya bani Yesus Kristus anak nine bata nasada-sadain Indo Tuhan ta nanti tubukon ni si Maria
sangka nape haliapan, parhite tondi na passing, nama naron na parngit, bani panorang si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjay tanom, turun muna goritor, mulak manggulu kumbali na mate bani ari patuluhon, naik ke surga, anja hundur isamun ne bata bapa, pargugo na sa tarimbangin, hunjay ma ia mulak makira, lau manghumi halak na manggulu, pakon na do mati, au persaya bani tondi na passing, bani kuria persadana passing, parsaoran ni segala na passing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokan ni dokani. Amen. Mandoding kuria humbani haleluya nomor 107 ayat sada 5 pakon ayat 7. Tangar hitama ting-ting namasa ikuriata. Salomba batahaganupan naigi kuria na beribadah di rumah. Ting-ting kuria bata sadarion Minggu tanggal 6 Februari 2022 na perlobe anggota jemaat baru atau kuria tambah Aima keluarga Rahman Herdion Simbolon Inang Saurma Rotua Buru Purba terhitung sejak Minggu tanggal 30 Januari 2022
menjadi anggota jemaat GKPS Bekasi, jemaat asal Aima Hun GKPS Urung Pane, Resort 3 Runggu 2, Distrik Tolu, Marianan I Perumahan Gria Mustikasari, Blok F5 nomor 1, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, masuk wilayah pelayanan sektor Walukana. Mbani keluarga ase ipanginduhan hanami jongjong i tempat tene. Ya, terima kasih selamat bergabung ma Ikuria GKPS Bekasi. Kundul mana siam. Nah, paduahon bani hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sadarion ipamasado sidang jemaat laporan pertanggungjawaban kegiatan pakon anggaran penerimaan belanja tahun 2020 sada GKPS Jemaat Bekasi Marianan di ruang utama gereja dibuka pukul 12.30 atap selesai kebaktian minggu. Nah, patuluhon dalam rangka menyikapi perkembangan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat mulai hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sampai pemberitahuan berikutnya, ibadah kebaktian Minggu dilaksanakan satu kali ibadah, masuk pukul 10 WIB secara offline maksimal 75 orang dan secara live streaming. Nah, mengidangi bani kebaktian Minggu tanggal 10 Februari 2022 Aima Majelis Hun Sektor Opat Emmaus model kebaktian memakai model B. Nah, Bapak Kon, Kamis tanggal 10 Februari 2022 di Pamasado rapat anggota seksi Inang GKPS Jemaat Bekasi dibuka pukul 10 WIB secara virtual Zoom. Bapak Kon, Palimahon, bani hari Minggu tanggal 10 Februari 2022 Ipamasado Baptisan Kudus atau Pandidion Napasing Kubani anggota jemaat persiapan Violin Orli Damanik nyombah ni keluarga calon situa Otnil Damanik Inang Burusaragi jemaat sektor Sada Ararat. Naima ting batas sadarion pondok kita hurta martonggo ita. Terima kasih bagal tong-tong hatahonon nami humbamu ale Tuhan halani pangiring-ring mudo na iahapkon hanami nama kasomani hanami mandalani guluh-guluh nami Bapa. Dasubani sadarion Tuhan bui homa hanami berkebaktian senaigi homa ale Bapa hasoman nami nai rumah halani keterbatasan bani situasi pandemi COVID-19 sia. Langbui hanami riap haganup berkebaktian di gerejaon. Halanya le Tuhan lang moru malas nihur nami bersekutu beribadah memuji pasangapun goranmu. Ase hamba tong-tong ale Tuhan nama rahmatkun haganupan pergeluhan nami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bani situasi nuan ale Tuhan. Keterbatasan na adong i tengah-tengah nami Bapa. Genupin ale Tuhan ibagas pangurupian mudo asiboi idalan kon hanami genup. Terlebih ale Tuhan bani pangidangion nami kegiatan-kegiatan na adong ikuriamu GKPS Jemaat Bekasi secara teknis Tuhan selalu berubah-ubah. Halanya Tuhan parguguh ham hanami, parmaloi ham hanami, urupi ham hanami Tuhan. Ase haganupan kuriamu Tuhan, tong-tong boy dapotan malas nyuhur mahite pasu-pasu na humbamu. Marhite kebaktian nami, marhite haganupan kegiatan-kegiatan na i rencanahon hanami i kuriamu Bapa. Senai homa ale Tuhan martonggo doha nami humbani keluarga anggota jemaat na baru aima keluarga
Bapak Rahman Herdion Simbolon pakon inang saur marotua boru purba. Nadop sihol sidia oleh Tuhan. Riap pakon hanami kuria GKPS Jemaat Bekasi. Marhasadaon bani ari-ari nalahoroh Tuhan. Bani haganupan pamujion nami riap Tuhan aseha somani hama-hama keluargaon. Haganupan horja siganupari. Pasu-pasuham Tuhan. Ase lambin orot si dia Tuhan, lambin marhapurusan si dia marpangarapan humbamu homa ale Tuhan. Senai homa ale Tuhan bani kegiatan-kegiatan nasihul ilaksanaan hanami sederion silukdop hosi salose kebaktian mingguon. Ipamasa do sidang jemaat laporan pertanggungjawaban kegiatan senai keuangan Tuhan tahun 2020 sada. Ase hama tong-tong ale Bapa nama kasomani hanami nama ngurupi hanami ase haganupan Tuhan kegiatan adop idalan kon hanami Bapa bui ievaluasi hanami Tuhan na lebih meningkatkan kualitas ni pelayanan itongah-tongah ni kuriamu senai homa jemaat nasihol menghadiri Bapa ase ojur hama hauhuran ni sidia lambin isadari tanggung jawab sebagai warga jemaat ibagas kuriamu Bapa. Senai hamale Bapa bani situasi namasa itu ngatohan nami. Varian COVID-19 Omikron. Na sebagian anggota jemaat nami Bapa doma itangar hanami informasi terinfeksi COVID-19. Hasomani hamsi dia Tuhan perguguh hamsi dia. Marhite tambar na ikonsumsi sonai homa haganupan usahana dop ibahen. Ase hitemu main Tuhan nagawi pemalumhon si dia. Bereham pos niuhur bani si dia Tuhan. Anggo ham nama kasomani buido haganupan ilopusi Bapa. Martonggodoh mahanami bani kegiatan ni seksi inang Tuhan. Nasihol si dia merapat bani tanggal 10 Februari 2022 halani keterbatasan pakon aturan na dop itetapon pemerintah bani situasi pandemi COVID-19 siaon sihol si dia marapot Tuhan marhite virtual Zoom asomaniham urupiham haganupan pengurus seksi inang na adong ikuriamu GKPS Jemaat Bekasion senai homa anggota Tuhan haganupan si dia bui Bapa marsikol niuhur nalaho padiarhon kegiatan pangidangion itongah-tongah ni seksi inang khusus ni ase jenges haganupan acara rapat ni si dia ai Tuhan bani minggu nalahoroh Tuhan tanggal 10 Februari 2022 ipamasa do sakramen baptisan kudus umbani anggota jemaat persiapan Aima Violin Orli Damanik niombah ni Bapa si calon situa Otnil Damanik inang Burusaragi jemaat sektor sada nasihol si dia Tuhan membuandak danak ase dihut gabe anggota kerajaan surga na iharsuhkon nami hasmanjolma anjahata haganupan rencana ni keluarga baik acara gereja sonai kuma acara keluarga Tuhan ondos tanganmu main Bapa ase haganupan boy mardalan ibagas nadiar AGP situasi nami na kurang kondusif sonarion pagariham hanami haganupan Tuhan marsada-sada ase boy hanami Tuhan terhindar dari penyebaran virus COVID na masa nuan itongah-tongah nami holong mahamale Tuhan on ma tonggo nami Tuhan ipa ondos hanami hulobe-lobemu marhite goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami balosi hama panginduan nami amin. Paima itangar hita ambilan mandoding kuria humbani haleluya nomor 450 ayat sada pakon ayat tolu.
Dosa sadoka goluhon. Bapa Inang hitaganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani nasihol hita mambogey hatahaguluhan na humbani Tuhan ta. Ase pasirsir hita mauhur pakon pikiran ta. Martonggo mahita. Idop ni uhur apa damai na humbani Tuhan ta Yesus Kristus. In manatongtong makasomani apa naman ramot kon na siyam bani naman dalani ari-ari ni goluhon. Amen. Horas mahubat tahaganupan. Salam. Sonay age hubani nasyam haganupan orang tua nami tene. Nama poso naman dihuti ibadah on irumah tabei atap ijape hita marianan. Marhitehon situasi kondisi sonari on. Langboy riap hita haganupan ay ma igereja on halani termasuk aturan pemerintah tene jaga jarak. Horas mahoma hubani nasyam. Salam sehat, salam semangat mahubat tahaganup. Itu paki Tuhan ta naibata. Hatani Tuhan nasihol ondos hubata. Bani mingguta na parlobe bani bulan Februari on aima ibuat humbani Evangelium Markus bindusada mamukah ayat na pasapulu onomhon rosidas kubani ayat na padua puluhkon. Sahalinari nasyam bapa inang nama poso hitaganupan na hinarga ni Tuhan na igreja pakon irumah atap ijape hita marianan hatani na ibata nagabe ambilan malas nyuhur bata sadari on ay maibuat humbani Markus bindusada mamukah ayat 10 onom rosidas kubani ayat 20 nasyam bapa inang hitaganup ase ibasahanami hatani Tuhanta riap mahita mangihut-ihut ibagas uhurta tene. Sanggah mardalan ia ito pinitao Galilea, ididah ma si Simon pakon si Andreas. Sanina ni si Simon ay mangamburhon jala ni sidia, ay panjala do sidia. Jadi nini Jesus madokpak sidia. Eta ihut kon nasyam maahu hubahen pe nasyam si jala jolma. Jadi mitor ita dikonsidia ma jala ay anjaha iirikon ma iya. Dok idalani hundao oti ididah ma si Jakobus anak ni si Sebedeus apa si Johannes sanina ni ay ibagas parao do sidea paturei-tureihon jalani sidea. Jadi mitor idilo ma sidea anjaha itadikon sidea ma bapani sidea si Sebedeus ibagas parau ay rappakon halak upahan ni sidea lanjar lahoma sidea mangihut konsi naima dasni hatani Tuhanta naibata salinari oras ma hubata haganupan tene. Nasyam bapa inang
Kita ganupan na hinargani Tuhan na ibata. Adong do sura-sura ni na ibata humbat taon tene. Sura-sura na madiyar na perlu ipataridahkon, ipertontonkon kita bani abak gulmit ni goluktas si ganup ari atap sebagai ahape hita bani kehidupan ta si ganup ari. Ondo na perlu igaris bawahi hita na siyang bapa inang kita ganupan sebagai halak na porsaya kubani Tuhan in. Sa halinari adong do sura-sura ni Tuhan ta. Sura-sura na madiyar humbat taon haganu sebagai halak na porsaya itongah-tongah tene pergoluhan ta i dunia on. Buey sura-sura na madiyar na humbani Tuhan salaksada maay ay ma lang marosuh na ibata lang dapotan haluahon agesada hitaon on ma sada malas ni hurbat tatene bahasa hape na siyang bapa inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan lang marosuh Tuhan tain lang marosuh na ibata mangidah kita on lang dapotan uli lang jukpahan haluahon marosuh do na ibata ase maluah jukpahan keselamatan kita on haganu agi bani ari si magirat ini halanya idong kutongor kita bani Injil bani Yohanes 3 ayat 10 ay karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia memberikan anaknya yang tunggal supaya tidak ada yang tidak selamat tapi semua hitaon memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan kan sudah doa malah syukur ta nalegan na siyang bapa inang hitaganup na kinargani Tuhan si holdo Tuhan in homa ase na madiyar manamin ipataridakon haganup na porsayain itongah-tongah kehidupan ta si ganup ari lang adong misalnya ijai permusuhan lang adong misalnya ijai kecurangan lang adong misalnya ijai ketidakadilan lang adong misalnya ijai sura-sura na lang diar so nah ase maseda halak tapi haganupan sura-surani ase mas diar haganupan hasomanni aido sura-sura ni naibata aido sura-sura ni Tuhan in itongah-tongah kehidupan ta bani gulmit di goluhta si holdo homa Tuhan na siyang bapa inang so naha ase hiton haganupan halak na porsayain boy homa ay manggulu ibagas holong na humbani Tuhan so na doma ipataridakon Tuhan selama hidupnya nagabe usihan batatene selama 33 tahun dia di dunia ini ibain Tuhan do usihan so naha pola hidup na perlu iirikon, iteladani kita penuh dengan cinta kasih penuh dengan kepedulian penuh dengan sokong menyokong saling menopang antara satu dengan yang lain lang adong apatis atau cuek saja terhadap hasomanni dalam situasi masing-masing tapi Tuhan mau na siyang bapa inang kita ganupan na kinargani Tuhan ase gok holong ay masyang kutunggur kita bani Injil di saat ada orang yang sakit di saat ada orang yang bergumul mitor dong do ijai hatani Tuhan mitor mabangor do uhurni dia langsung berbelas kasihan melihat orang itu tentu aido nai harapkon Tuhan humahubat tatene bani perguluhanta bani namandopak kon nama saon secara bersama-sama mitor tubuh mahoma belas kasihan mabangor uhurta anggo adong na bergumul anggo adong na buritan anggo adong na bermasalah itongah-tongah kehidupan ni hasomanta lang gabi megah uhurta lang agabi malas uhurta lang gabi bagas uhurta arokon ahapkon munggil hoijin lang adong bisonay kanay dobi so naha si terjadi ay na siyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan
So nahaso do asenadiar ay semakin mewarnai kehidupan ni halak na persayain. So nahado ase cinta kasih Tuhan ay semakin mewarnai kehidupan ta, manggogi kehidupan ta, ay mendominasi ijondo Tuhan memilih susian nitini. Halanya itu hitaganupan ipilih susian ay. Ase susian ay managabi pioner barisan depan untuk menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah ni dunia on. Untuk mempertontonkan kebenaran itu di tengah-tengah dunia on. Untuk menyatakan kebenaran itu bani kesaksian kehidupan ni si ganup ari. Ang gulang mardia pala ipilih susian ay. Mardia pala ipilih kita on. Tentu untuk ay do kita dipanggil. Untuk ay do kita idilo. Na siyang bapa inang hitaganupan na kinarga ni Tuhan. Ang gutonggor kita ba ni teks ni ambilan taon, ijay takas isobut ni idilo Tuhan susian ni. Ahado maksud dilo-dilo ni Tuhan nokan ay maase para susian ay bersedia ipakai Tuhan untuk padaskon barita malas nuhur, untuk pataridahkon hidup cinta kasih di tengah-tengah kehidupan ni. Kanay dugi. Ang gutonggor ba ni teks ni ambilan taon, na siyang bapa inang susian na parlobi idilo ayma isobut bani ayat sa plonom sanggah mardalan iya ito pinitao Galilea ididah si Simon pakon si Andreas sanina ni si Simon ay mangampurhon jalan ni si dia ay panjala do si dia jadi ni Jesus madopak si dia eta ihut kon na siyang maaw jadi na siyang bapa inang hitaganupan na kinarga ni Tuhan bani konteks ta sonari ang bani konteks Alkitab no kan ay sonay ma Tuhan mandilo susian ay sanggah manjala si Simon Petrus roh do ni Tuhan eta ihut kon na siya maaw tutuon do humakata ni Tuhan kubataon haganupan eta bapa ihut kon na siya maaw eta inang ihut kon na siya maaw eta nama poso ihut kon na siya maaw eta hitaganupan ihut kon na siya maaw kanay dugi jadi hitaon maipilih hitaon man na siyang bapa na siyang inang ipalar na ibata untuk patugahkon cinta kasih Tuhan kutungah-tungah dunia on hitaon maipake Tuhan untuk pataridahkon holong ni na ibata itungah-tungah ni dunia on ay masih hitaon manamin na parlobe pataridahkon holong ay hitaon manamin na parlobe patugahkon cinta kasih ay itongah-tongah dunia on yang penuh dengan dunia adong makatahon tene dunia ini panggung sandiwara bisa saja tetapi kita patugahkon ay ase dunia on bukan lagi panggung sandiwara tapi panggung menyebarkan kasih tapi panggung menyebarkan holong ninay bata, tapi panggung mempertontonkan kebaikan-kebaikan, kejujuran-kejujuran, ketulusan-ketulusan di tengah-tengah ni dunia on. Jadi idilo do hitaganup. Adong do bani kitab aitene naginoran kitab Imamat Am orang percaya. Jadi ang bani Imamat Am orang percaya ay na siyang bapa inang ay tardilo do hita secara umum haganupan. So nahahita pataridakon holong ni Tuhan bani propesita masing-masing. Jadi ulang kumahatahon kita kan porhangir dasana idilo ay panggilan khusus maay. Kan pandita dasa ay panggilan khusus maay. Tapi panggilan haganupan do halak na persaya intene. Dipanggil idilo untuk naibata. Eta na siyam inang. Eta na siyam sektor sada, sektor 2. Rosidas tu bani sektor 9, sektor 2 kanay dogi. Ase sirsir mahita lambin jonam ibagas Tuhan in. Sirsir mahita lambin orot ibagas Tuhan in. Sirsir mahita lambin ipake Tuhan dalam profesi kita masing-masing. Jadi ang gubani profesi ta halak naligan boy makatahon bagus sekali ba sinaga ini ya. Nampak kali dia orang Kristen. Cara kerjanya cekatan, penuh kasih, penuh kebaikan, penuh pengampunan. Kan malas muhur.
Kenai dugi, misalnya. Bani horjat tabi masing-masing. Kita punya profesi masing-masing. Kita horja masing-masing. Tapi nasyam bapa inang kita haganup na kinarga ni Tuhan. Idilo Tuhan do kita ijay teni. Eta nasyam bapa. Ihut kon nasyam maaw. Eta nasyam inang. Ihut kon nasyam maaw. Jadi sunahado. Ang gotong kita ijon para susian. Para susian ay kita ganupan mambogi sora dilo-dilo ni Tuhan ay 2 kali ihatahon ijon tene. Bahasa jadi mitor ita dikonsidia majalanay iri kon ma Tuhan in. On ma idiyah kita ijon na siyang bapa inang kita haganup na kinarga Tuhan. Misalnya ayat 18, ayat 20 ihatahon do ijay tene. Jadi mitor ita dikonsidia ma jalani ay anjaha iri kon ma iya. Ayat 20. Jadi mitor idilo masidia anjaha ita dikonsidia ma bapani pakon inangni si Sebedeus ibagas parau ay rap pakon upahan ni sidia lanjar lahoma sidia mangihut konsi. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan itong gorhita ijon sonahado nakin aselambin jonam hata ni Tuhan ay. Sonahado aselambin rarat hata ni Tuhan. Sonahado ase cinta kasih Tuhan. Semakin mendominasi kehidupan ta. Doko si idilo tahap na paduahon inidah kita jon. Au sirsir dipakai oleh Tuhan. Kita on sirsir jadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran itongah-tongah kehidupan ontene. Ay dono kan ay itong gorhita si Simon, itong gorhita Jakobus, doko si iboge si dia dilo-dilo na humbani Tuhan ay nini si dia mitor iihut kon si dia ma Tuhan in. Kanay do. Jadi ondo na siyang bapa inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta. So nahado kita on sebagai halak na porsaya itongah-tongah ni dunia on tene. Idilo ipakai ipalar Tuhan do hape kita. Ase sonaha lambin rarat hata ni Tuhan na siyang bapa inang. Sonaha ase gabi si ihut kon Tuhan in. Sonaha ase gabi boy patugah kon. Cinta kasih Tuhan ay lambin marhidorat itongah-tongah ni dunia on. Ongga itangar hanami kesaksian ni sada halak tene ini sonon. Sonaha maaw pataridah kon holong ni Tuhan ay mengubah orang lain. On sada sukun-sukun dugan on. Jadi roh ni pandita on mahataham. Ataon ham ang gulang boy aw mengubah 200 halak. Tuhan martonggo ham gendo pala 150 kalak. Ay magantonggot tatene. Ang gulang boy hita misal ni mengubah 200 halak, mengubah 500 halak. Hatahon hita bagas tonggot ta Tuhan pagi hamaaw mengubah pala 150 kalak. Martonggo use Tuhan ang gulang boy aw mengubah 150 kalak. Mampen porsaya 100 kalak. Mampen setia hubamu 100 kalak. Gendo pala 60 kalak. Tuhan porini pehoma 60 pelang tarbuanaw hubamu. 60 kalak pelang boy aw mengubah jolmain. Iya gendo pala 20 kalak. Tuhan porini 20 kalak pelang tarkahua aw. Lang mampu aw. Lang tu gogohku. Gendo pala 10 kalak. Kanay dugi. Tuhan porini pelang boy 10 kalak. Hubuan hubamu. Huobah kehidupan ni. Gendo pala 5 halak. Anggo 5 pelang boy Tuhan, gendo pala 2 halak. Kanay dugi. Anggo 2 halak pelang boy Tuhan, gendo pala diriku, boy marubah. Gendo pala diriku, boy lambin setia di dalam Tuhan. Gendo pala diriku, boy lambin pataridahkon, ay ma holong na humbani Tuhan in. Anggo sunay be haganup tonggo ni na porsaya, lang boy 20, 10. Lang boy 10, 5. 5 pelang tarkahua 2. Hasoman sa rumah. Ay pelang tarkahua gento pala diri taon.
menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu menjadi siiri kon Tuhan, menjadi na persaya hubari Tuhan, ibagas aima perdalanan kehidupan orang. Jadi nasyang bapa inang kita ganupan na kinargani Tuhan salinari tene. So naha ase bani kehidupan taon lambin marbagal makolong ay. Lambin marbagal maidop nyuhur ay. Lambin marbagal masise ay. Kepedulian ay. Tentu hitaon maay patugah kon ay. Hitaon maay makorjahon ay. Hitaon maay mandalan kon ay. Sebagai cinta kasih. Sebagai buah hakor saya onta ay makubani Tuhan ta. Bahat dotene nagulap itanohon lang tarben lang. Bahat do nabirong itanohon lang pitah Roh Kudus menguasai dunia on. Roh Kudus pedongdo kanay dogi. Uto na siya lang pitah Roh Kudus. Roh Kudus pe boy do bahat. Jadi kita ganupan na siyang bapa inang na hinarga ni Tuhan ijon ma idilo Tuhan do kita on ganupan. Apakah kita seperti Simon, Jakobus, on maaw Tuhan, anggo Samuel ay do humahinan nini tene. Sora di ise do na dilo ay. Sora ni Tuhan do ay. Ahado nini Samuel, on maaw Tuhan, pakai ham maaw. On maaw Tuhan, pakai ham maaw. Jadi on mahumanamin balos tahaganupan. Kuria ni Tuhan na adong igigapes bekasi on tene. Sangon susian na kay makatahon, mitor itadikon majalana, irikon matuhanin. Artinya, kalau kita mengikut Yesus, kita mengikutkan teladan Yesus. Kita mengikutkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Penuh cinta kasih, penuh pengorbanan, penuh kerendahan hati, penuh perhatian, pakon penuh rasa toleransi, tolong menolong, marasi urupan, saling mencintai, doh maay, cuek, apatis, tidak peduli, dan lain sebagainya. Ay manamin manggoki uhur pakon pikiran ta, ang godom masonay, damai sejahtera, sodap, malas mahurta, agi menghadapi serangan Omikron. Ang gotong hita on tene, semakin luar biasa do Omikron on. Ikuriata pe doma, tahun nasal pedugatnya sampai 200 kita. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Tapi idah kita perkembangan nuan on semakin luar biasa. Sauhur, sapandria, sapangahapan mitaganupan ibagas Tuhan tatene. Tuhan mama masu-masu, Tuhan mama pargugoi. Salinari tonggota, anggulang boy 20 kalak, gendo 10 kalak. Anggulang boy 10, gendo pala 5. Anggulang 5 gendo pala 2. Anggo 2 pelang tarkahua, gendo pala pribadi tama lambin orot, setia, dohor kubani Tuhan tanay bata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih dia itu pa isembahkon hanami hubamu Tuhan. Bani panorang on dumma ipaingat ipagol pa hatamu hanami. Bahasa ipalarham duhapi hanami. Idiluham duhapi hanami. Untuk mengubah dunia ini. Untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah dunia on. Untuk mempertontonkan cinta kasih yang daripada Tuhan di tengah-tengah ni dunia on. Yang penuh dengan banyak dope ijon hagulapon. Tapi hanami sebagai halak Kristen, idiluham sebagai pioner barisan terdepan untuk pataridahkon kebenaran ay, hasitongan ay, kejujuran ay, kebenaran ay. Itu tongah gulmit nami si ganuk ari. Tuhan lang naurah. Makurjahon harus ni hurmo. Halanyay, bani hagalekon kekurangan keterbatasan nami. Pakai ham makanamyon haganuk. Ase hanamyon sir-sir songon Johannes. Sir-sir songon Jakobus. Mitor mangirikon ham. Manadikon horja si ganuk ari. Terima kasih matongon Tuhan. Asean dohar matongon namin marhitehon hanami. Marhitehon profesi nami. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pasu-pasuham haganup kuryamu GKPS. Aima Bekasi on.
mulai sektor sada, das kubani sektor 9. Tuhan, lang adong na ponop kumbani panonggormu, lang adong na lingot, talardo ibotoh kam. Situasi nami pribadi lepas pribadi, situasi nami keluarga lepas keluarga. Ahado na gabi keluh kesah nami, ahado na gabi malas nihur nami, ahado na gabi kerinduan nami. Tuhan tahu itu semua. Halani go kuasa doham. Halanyai ham matongon Tuhan makasomani manramot kon kanami. Mamasu-masu haganupan kuriamu. Orang tua, nama poso, na mencari horja, na mencari jodoh. Orang keluarga nasihol dapotan tua, pakon nalegan. Tuhan memberkati. Secara khusus Tuhan, doma semakin menyebar aima serangan virus COVID-19 varian Omicron on. Janah hanami kuriamu GKPS Bekasi doma adong hona piga-piga hala. Galek terbatas Tuhan nami Tuhan. Ay manalaho membentengi diri kumbani serangan varian Omicron na menurut WHO begitu cepat menyebar. Halanyai Bapa pagariham hanami Tuhan. Atap ijapi hanami Marianan. Atap sanggah horja, sanggah ilaman, sanggah imol, sanggah irumah. Atap ijapi hanami pagariham, bentengiham, kumbani virus varian COVID Omicron on. Asibaga sa horason hasihaton hanami haganuk aima kuriamu pos duhur nami ganjang do tangan ni Tuhan nalaho mangurupi maparmudu makasamani hanami. Tuhan na ibata Bapa secara khusus koma Tuhan martonggo hanami bani haganup kuriamu ibagas na kurang sehat atap pedom mahona varian COVID Omicron on. Bapa si tua radis man sumbaya sektor 9 Nazaret, inang Sarmida Saragi sektor 2 Bethlehem, inang Mailira Pidiasera Saragi sektor 9 Nazaret, inang Desi Lydia Tarigan sektor 4 Emmaus, inang Sintua Emeritus Elmi Rumah Horwo sektor 2 Bethlehem, inang Yanti Kristianti Simarmata sektor 4 Emmaus, Bapak Jansar Pianus Saragi sektor 6 Getsemani, inang calon Sintua Caroline Nova Purba sektor 2 Bethlehem, Dinda Sumbaya sektor 2 Bethlehem. Tuhan ipondos hanami ma orang tua nami on, keluarga nami on, hubamu hama manrawat si dia, hama menjaga si dia, hama memberi hamaluman kepulihan marhitehon kuasamu. Age tambar obat perawatan paramedis nadok ijalo si dia. Kita ini Tuhan main makorhon hamalumon. Terima kasih matongon Tuhan persaya doa nami. Kuat kuasa Tuhan. Hamdo panambari nagogoh. Hamdo doktor di atas segala doktor. Ondos mahubamu hasoman nami on. Sonai age martonggohan nami. Rosda Boru Damanik ay maputri dari bapak keluarga Rasman Damanik Boru Saragi. Jemaat sektor Tolu Dotan. Perawatan irumah setelah menjalani operasi batu empedu di Rumah Sakit Umum Bekasi. Inang calon Samas Epalis Desi Payung. Aima Nyonya Bapak Kenorton Siregar, Jemaat sektor Tolu Dotan. Mengalami gangguan asam lambung dan anak Nijura Boru Siregar sakit demam, perawatan irumah. Inang calon Samas Pristauli Turnip. Inang sin rumah Bapak Situa Winter Girsang, sektor Onom Getsemani, Pakon Nalegan. Tuhan, boydo idadap kam uhur ni sidea. Boydo ibotoh kam jeritan hati ni sidea. Tangisan sidea. Keluhan sidea. Asiham humatongon Tuhan melawat sidea. Memberi gogoh, pengharapan, pemulihan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Hama memberi topangan sehingga semangat hidup mereka tidak melemah. Semangat hidup mereka tidak runtuh. Semangat hidup mereka tidak rontok. Tetapi di dalam Tuhan mereka kuat. Bersama Tuhan monang dosidia mandopak kon in haganup. Holong maatemu hasomani jamah pargugui pakon ramotiham. Sonai getongon Tuhan
Martonggo dohanami bani Bapa Jubelman Purba, Jemaat Sektor Tolu Dotan, ija adong rencana, Bapak on ioperasi adi Selasa on. Tuhan na ibata, asiham huma mamasu-masu, haganuk persiapan rumah sakit, haganuk persiapan para dokter, perawat, na menangani aima Bapak Jubelman Purba. Bereham kubani sidia keahlian, sehingga jenges, dear, torsaholi operasi aimar dalan, jupahan hamalumon kubani Bapak Jubelman. Pasu-pasuham keluarga, tong berpengharapan bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan nami. Terima kasih matongon Tuhan, ondos mahaganup hubamu, Tuhan maman ramotkon, Tuhan memperdiati hanami, bani pardalanan ni kehidupan on, persaya doha nami, berjalan bersama Tuhan, monang doha nami, janak sir-sir mahomahan nami, mangirikon, mangihutkon, bokas ni Tuhan in. Ibagas Kristus Yesus anakmu in, martonggo marondos mahanami, dia tetupa ma bani Tuhan. Terima kasih ma Bapa. Amin. Bapak Inang, das mahita hubani na manggalang, age nasyam keluarga orang tua nami na irumah tene. Paimayon dos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni naibata nagabe onjolan bata laho manggalang, ay manatar surat bani, pasalmen 50 ayat 14. Songonon hata ni naibata, galangkon ma bagal ni uhur bani naibata, anjaha, galarima bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Ase sonari ondos kon hitama galanganta. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu,
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, bila hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan Riap mahita jongjong. Matong pemahita, mangundoskon galanganta bani na ibata. Ang Tuhan na ibata, Bapa nami pandiar layak. Janah na unjah kuban nami. Terima kasih maha tahonon nami bamu. Halani tong-tong do ipasu pasuham goluh nami. Dumma ihasomaniham kanami. Jana ipasu pasuham horja nami. Das kubani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur. Roh doha nami mangondoskon buah ni horja. Nadop pinasu pasumuin. Gabe galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami kubamu. On pesay jalo hamma galangan nami on. Bahkan hasangapon ni goranmu. Janah mambahen lambin markataridakon harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amen marhitei dia tetupa. Roh doa Tuhan. Marhiteria de tupa, roh doa Tuhan, mambuan buani orja, narineremu.
Tuhan Yesus Kristus panondang ni dunia on. Terima kasih mabamu, halani domma isondangi ham kanami, marhitei hatamu. Dopak kun ham mabuhimu banami. Janah bere ham matonduimu napasingin. Ase ibagas hapasingon, kanami manombah kam. Jalo hamma persembahan nami on, ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamba pa nami na inaguriatas, say na mapasing ma goranmu, say rohma harajonmu, say saut ma harosu ni uhurmu, inagori tongahon, songon na inaguriatas. Bere hamba ben nami sadari on haguluhan ari-ari, sasap kama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajuan, palua ham mahanami, kumbani pangago. Ay hamdo simana harajao, pakon hagogo, apa hasangawon, sadokani dokani. Amin. Lahoma nasyam, jana ulang masurut ringgas ni uhur nasyam. Hisahma ibagas tonduy, sirsirma mambalosi Tuhan in. Jalo nasyam mapasu-pasu kumbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata makam. Isondangkon Tuhan na ibata mabohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidahkam. Idopakon Tuhan na ibata mabohini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tonduymu. Amin. 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 Salom mabata haganupan. Terima kasih Tuhan. Salam mahubat taganupan. Horas. Salam mahubat nasyama sama nami, Uria itu Bekasi na beribadah secara live streaming hun rumah. Salam mahubat nasyam. Horas. Ya, malah suhur, terpuji ma Tuhan, ibadah pamujiota bani kebaktian minggon, domba mardalan bagas nadiar. Malanyai, nami selaku pimpinan harian Majelis Jemaat Gereja Bekasi, pada son terima kasih, membani Nesiam, si para agenda, si buan doding, kolektan, pemusik, tim pemusik, begitu juga singer, tim multimedia, yang selalu siap, secara khusus tim gugus COVID-19 yang kita tetap berharap mereka senantiasa sigap dan tegas di dalam melaksanakan tugasnya di pintu masuk gereja kita. Melihat kondisi COVID varian Omikron, dari media kita lihat peningkatannya sangat-sangat signifikan. Sehingga GPS Bekasi melalui masukan daripada Majelis Jemaat memutuskan bahwa kita laksanakan ibadah hanya 1 kali. Walaupun sebelumnya kita sudah bikin 2 kali.
1 kali 1 minggu dimulai jam 10. Harapan kami kita tetap melaksanakan prokes, ya, protokol kesehatan. Tapi sering kami melihat bangku yang kosong tidak terisi, sementara di sana rapat. Nah, maksud kami tidak perlu lagi kami dan tidak perlu lagi penerima tamu terlalu repot, karena kita harus mandiri, harus kita dewasa di dalam hal menyikapi seperti ini. Harapan kami minggu depan, kalau sudah dilihat agak rapat, udahlah isi yang kosong. Biar jangan sia-sia, lihat tempat ada berapa di sini yang kosong, sehingga jarak itu terpelihara. Sehingga ketika disorot pun kita, artinya IKPS Bekasi beribadah secara offline, tapi dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat bagus. Nah, memang pengharapan kami untuk Minggu Naro. Yang ketiga, sekarang vaksin ketiga ada di mana-mana. Kami baru kemarin vaksin ketiga. Ada di Polres, ada di stadion, ada di puskesmas, ada di perusahaan-perusahaan yang terdekat daripada lingkungan kita, seperti kami di Harapan Indah Sosro. Sosro itu memfasilitasi. Jadi harapan kami Hubat Haganupan, marilah kita mengejar tempat itu. Marilah kita untuk bisa cepat-cepat dapat vaksin yang ketiga. Karena bagaimanapun pemerintah sudah menguji secara materi bahwa dengan vaksin itu kita semakin dikuatkan. Sehingga ke depan kita pun melanjutkan nanti beberapa bulan berikutnya, ketika sudah mulai reda, kita sudah bisa bebas beribadah di gereja ini karena kita sudah vaksin ketiga. Aima pengharapan kami, ulang holi lasei kita. Ya, kita sudah tahu kalau kita sudah ada 6 bulan vaksin kedua, datang saja, gratis kok. Mumpung masih gratis. Ya, mudah-mudahan ini terus gratis, karena saya dengar juga nantinya bisa jadi berbayar. Siapa yang tidak punya BPJS akan berbayar nanti. Makanya mari kita mendaftar semua ke BPJS. Karena ada pun kebijakan baru, kita sudah termasuk di dalamnya. Nah, Parpudi, sesuai pakon tugas-tugas buat Jemaat IKPS Bekasi. Siluk keluar minggu ilaksanaon hita do laporan pertanggungjawaban kegiatan pakon anggaran penerimaan dan belanja IKPS tahun 2021. Halaniai harap urnami Hubat Haganupan jemaat termasuk calon samas, calon situa untuk ikut di dalam berpartisipasi di dalam sidang jemaat, ya, untuk menjadi pertanggungjawaban daripada majelis jemaat kepada jemaat IKPS Bekasi. Kami sangat berharap dan kita sudah pesan makan siang, ya, kita sudah pesan makan siang karena kita pun harus meningkatkan imun, jangan sampai kita kelaparan, ya, jangan memutuskan persoalan dalam waktu lapar karena hasilnya tidak akan bagus. Jadi Hubat Haganupan ase singkat homa mulak gereja langsung kita laksanakan. Asipoda kita mulak. Ya, jangan kita berlama-lama di sini. Dan bagi yang tidak ikut berpartisipasi boleh meninggalkan tempat. Ase undang terjadi kerumunan di mana di gereja. Naima saf menami, terima kasih Hubat Haganupan. Riap mahita jongjong. Ya, rakyat mahita mengatakan selamat hari Minggu tulu hali, horas tulu hali. 3, 2, 1. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas. 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 Mulak mahita bagas damai tene.